Ditshenyegelo tse di bakilweng ke dikhuduego di balelwa go diranta di le dibilione di le 3. E leng tonakgolo ya Gauteng o dumela fa go se botlhokwa go tlhotlheletsa maemo a ka bakang matlhotlhapelo jaaka KwaZulu-Natal. Gauteng does not need a state of disaster declared to help the businesses that have been displaced and disrupted. We've got sufficient instruments in our hands to can help those businesses to come back to full operation. Porofense e ikaelela go ema nokeng dikgwebo tse di amegileng ka KwaZulu-Natal. Porofense e tseregantse makgetlo a le mmalwa a tebang le go namola madirelo a mo Gauteng go akaretsa le matlole a thusang metsesetoropo. We have firstly confirmed a partnership with the Industrial Development Corporation, who have also committed portions of their own money to add on to our 250 million. Go sa le jalo baitseanape ba saense ba re dikhuduego tse di ntseng di runtse sešweng jaana ga di ama dipalo tsa COVID-19 mo Gauteng. Le fa dipalo tsa dikgetse mo maokelong di bontsha go ya tlase, porofense e santse e ka itemogela go ya godimo ga dikgetse. During the second half of last week, we saw that despite that behavior, all the numbers and risk indexes in all the sub-districts have resumed their downward trajectory. Porofense e ikaeletse go enta batho ba ba dimilione di le 2 mo bokhutlong bono ba beke.